Pulit ke East Khasi Hills kilakem ye weu Nongialam ke seng Nyautrap National Youth Front HNYF halor ke jingkeno don kti ban pyniaid ye trok kitmar bakit palat put na Jingkieng Damsite da ke balum pisa hadu 1000 sanspa tingka ke wei ke trok. Uniu Nongialam ke HNYF balangat haru nar ki Pulit ude ubles dekhar Presiden ke Nyautrap National Youth Front ke East Khasi Hills District. Haba pentingna ke ni ke jinja USP ke East Khasi Hills ba Vivek's aim layathu ba ya ubles dekhar la kem nin ke singing kong da ki Pulit kala ukra police station la kem ye uniu Nongialam seng bhalang na ka than pokse kat kum ka khubor ki Pulit kala ukra police station ki register da ka su motor case persha ya ubles dekhar halor ka khubor bat ki video bala sapriang haki social media ki pinshisha ya ka jinglum pisa uniu Nongialam seng bhalang na ki trok kitmar ba uniara pelaj bakin yai na ka Jingkieng Damsite. Hagini ki khubor bat video layo snguru ya kejingkan hapadeng ublas dekhar bat ubai ubrio bakam ya ladi kumunong khayi bepenya bet halor kejing pyniaid ya ki trok kitmar na Jingkieng Damsite. Ublas dekhar da kabala shai ulapan hadu khatsan spa tengka na kawe ka trok pun pelat bakin ya na Jingkieng Damsite compare la ka de ka trok kitmar bam kitmar pok khndo ni kiwi